Matapa International Airport lusuku lolukhulu lwatoteshamile bayethe wena waphakathi oyethe wena waphakathi libito lami useluleko majuba tshekile thwala umntukulu wagiba bona thwala ekuthimleni phasi kwababeshifu mphela Dlamini ngiqhamuka esikoleni saseHerman Manor engonweni wena waphakathi ngitokutobonga dibonga tenkosi Mswati wesithathu bayethe wena waphakathi wena ke ngumalokotha ngilomnyama ngilonjengenyama esiwatha ingani inyama esiwatha kamsazi omnyama isiko mnandi kuphekeni kodwa imnandi koseni duma kuyasaka mbunga ngamabhudlo duma phansi bakuze nangesingcico bakubalekela mntakandaba wena Mswati ingongoni emhlonga kangwane ingani neleke uvuse katfuka bakamagagula katfokolako bade bahlala buhlaluhlalu kwaye katfuka bakagomone bakamnisi nokunomantsholo umangele wena waphakathi layelana langakha ultatsitatu ngusamcolo wena umbekane langa liphumana tinsabatalo lothi lawushona kwabe kuyintela tikulu kanye nemalangeni juba lakutsatsa la uyisengelande esikoleni nelokufika asibandlalisela mntakandaba wosoyibambenseli ngisho lana gwazana ngane mgwaze gijima mbubele yabhodla ngesheko tilwandle ingani kwatamatama livele Mswati timbiwa taphuma usakalala tingathacele empunzini lapho imtsimba tatibona ingwenyama ehlane ehlula umbutho wena umkhumbulela kangwane ingani lilanga laphuma etsheni kankosi kati tingabisa tekhane tsafeta gijima tayibukele bona mini wakhaya ingani baphuma bahlala ngatikhalate maguma makhosetive ngwenyana lemunye lapolisethi mbunga umvemva kitse silusaseni awuhlali phose sawatindfuli hlitile mhlophe ngakohlule mamathutha mayolo isundve kweyophephe kumatala wena ke Musa kahili neluleka lekaya netsafeni wena ke Mswati ngekubusibiyelele wena ubhulza semkhoneni sesandleni kuthuma kwakho Mswati kwanyakadisa umhlobo wongana ingani kwethuka bhode esikhwahlande kulakamnungu ingani kwathi mashele kagansa uphuma umoyitela lo mashiksi la kangkhona koshimbuthwe ehlawula ingani neleke ungena lapha esitheni kulwancabane wathi sowufanele imihlambi emagolagwala ngisho kulo lithuzi ezinqola latawushona kwagogo kwakho khaya kusesikhotheni wena ke mgenula umaguma kangwane ingani bawusala bawula ngisho kulo liphondvo lengongoni kangwane esitopoloti waqhakaza ke Msazi omnyama kitse sesazini obenjengekuvuma kwencwala uyimbubu ingwenyama udla amathole ezinyathi bayethe wena phakathi awuselishayile tandla lijaha phana enkundleni yebo lasho awula kakhula lambita awu lamusho okandaba awu umuntu wazwadliwa ngibona la liyasehlula thina labanengi bayethe wena waphakathi solo bantwana base SOS Dance Group bayethe wena waphakathi